Serchhip cable network clear tu te chibai ule CHANCHINTHAR lawngai thla anga chiar tu lusilal chan himi Serchhip a COVID-19 kai anpun bel zela nimin thleng khan shikai en kol lai mi somnga pariat an omle to nimin khan Serchhip district a COVID-19 shikai mi pasari mu belle ania heng shikai mu chwa zinga mi pali te hi thenjol khwani in panhi te hi new Serchhip khotetlang anni ba ka midang pakhat hi Serchhip le sangweng ani Nimin Khan Serchhip district a hian COVID-19 shikai en koldam mi panga an omvele boka anzinga pathum hi East Lungdar ni in Serchhip le thenzola mi pakhat ve en koldam anni heti hian nimin tlai thleng Khan Serchhip district a COVID-19 shikai mu chwa to chu singkhat sangli zani som panga ni in anzinga singkhat sangli za somni panhi chu en koldam anni to a shikai mu chwa atanga chu tin za zela somkwa pakwa point pathum pali te chu en koldam anni to a shikai en kol lai mi somnga pariat la omin shikai zinga mi somthum panga an boral to bok ani tundin hmuna Serchhip district khopanga a COVID-19 shikai en kol lai an la oma thenzola shikai en kol lai tamberin mi somni pakhat en kol an lani a East Lungdara som pathum en kol an lani ba ka lungphawa som patni ngentianga pathum le Serchhip a mi pakwate anni a Serchhip a shikai en kol lai te hi new Serchhip a pali pi ani venga pathum le veng chung le sang venga mi pakhat ve anni Serchhip district a kum som pariat chunglam ta na ruwa man COVID-19 precautionary dose lak theitur chu chaktaka kalpui tum ani Tun thlani som panga a Health Minister hawa districtin DC CMO le DIPRO 10 online meeting on COVID-19 vaccination nei tuma lo puan to angin kum som pariat chunglam ta na ni somsari panga chung athlona COVID-19 vaccine precautionary dose lak theitur chu Serchhip district a po chakzo ka kalpui turin ruwa man na SIAM ani a Serchhip district chunga health sub center le health clinic zongzong te chu cholkartin voi khatal COVID-19 vaccine hi mani center chewa arem chan anga pe thei tura ruwa man SIAM turati ani a kumsom pariat chunglam vaccine second dose anla ka changa tharuk liam to adu apiang te tan precautionary dose hi ni somsari panga chung chu athlona lak thei ani don ani Herwa manna hi sarkar lai puin India ram zalen na kumsom sari panga tlinden chana tun thla ni som panga achanga ni som sari panga chung precaution dose pek run pui COVID vaccine amrit mahotsaf akal pui angati ani Serchhip district chunga ASF AVANGIN VAWK anthi belzela nimin khan shelen na mun khopathuma VAWK som pakhat anthi belle Serchhip district chunga African swine fever ASF shilena khopathuma nimin khan VAWK thi som pakhat laia ombelle a hengte hi East Lungdar le North Mual cheng khwa a panga ve le North Vanlai phai khwa a pakhat te anni hengte nen hian nimin thleng khan East Lungdar khwa a hian ASF awangin VAWK somriat pahni athito a North Mual chenga VAWK somli pali thito bokin North Vanlai phai a VAWK somni paruk athito boka kumin hian Serchhip district chunga ASF awangin VAWK som kwa pakhat athito a VAWK za som kwa pakwa swat anito bok ani Mizoram Merchant Association MIMA Central Headquarters AIZAWL Mizoram chuan thu chwa siamin minimum wages BARH LUIH andu lo thu ansoi ni somni pakhat thlasari sangni somni panhi a Mizoram Merchant Association MIMA General Headquarters Executive Meeting chuan Shops and Establishments Act manga minimum wages anga sarkar MR lo angmaya Mizoram a dorkai te mantura proposal cabinet meeting a thelu atum chungchang soiho ani a hemi chungchang soiho na nili thlasari sangni somni panhi a state level committee meeting a hian MIMA IO mi pali telin MIMA in kan pomlo thu po soichwa ani a minimum wages anga hlo bithlia saka sumdong te mi chor hlo siam sakhi proprietorship a India ram state khoyama manna a omlawa industries lian private hospital insurance factory le adangte liana te chauman ani a hetianga sumdong te min BARH LUIH antum hi MIMA chuan ashethiam lovin apom theilo ani hemi dulo na chungchang hi chief minister baka athei anga thlentum ani a cabinet meeting po in COVID awanga sumdong te tordan le harsat na mai baka state har saber kan ni na ngai to a pas lo turin MIMA chuan angen ngal bok ani kan ngen na hi a hlo tling lawani chuan malak zel dan tur ngai to le tur ani ang Mizoram Police chuan rampona na tho tum mi puite hne na NGENNA hetiang hian an SIAM
an thu chua chuan agency chen khat ten ramdanga lo thatak nei azin emo na thok turin mi chen khat an thlem thin ani ti enghun emo achang khan shiat ani a nima se an na tho tur an thlenin agency chen khat chuan an passport le an lekha poimo te shen sakin engti kong zong po a an du danin na an tho lui tira chutianga na an tho chat du lawa an rama ki le an du po in poisatam tak choi turin anti a poisatam tham tak pek tur an nei lo chuan an rama holet le an phalsak lo boka le khachulang ang ti fel masalawa ramdanga zin emu na tho hi dan kal ni in dan bo chiat na satak ani a hei hian ma ni rama in thon ki le chungchanga po har sat na satak athlen ani hetianga dan bo chetu te hi ma ni ram an thlen le po in hetiang lama thu nei tu ten dan tlo chanin thu boy an la siam sak zui zel thei ani anti ani bumna manga na tho tur ko mu tu ti awang hian mishing shal na hial athleng thei ti sha in an thangkama oglo tu le an laka film khur turin Mizoram police chuan mipui angena ramdanga na zong emo thok tur emo reng chuan engkim dan ang thlapa ti fela lekha poimo zong nei ngei turin Mizoram police chuan angena hengba ka hian chutianga midang pui chin tu mimal emo agency emo te chanchin chu shechiang masatur le pui nga ya kan om chuan englai pu in police biak po theireng ani thu an soi ane Vain Kanpula LALNUNMAWIA CHUAUNGO Chief Information Commissioner Chuan Administrative Training Institute SIAM RTI Helpline at TLANGZARH RTI Helpline hi mi tu po in RTI dan RTI Act le rules mansung changa har satna aneite athlen na tur ani a voina CIC in TLANGZARH tak te chu phone toll free 1800 8893 218 WhatsApp 9863346173 Facebook RTI Mizoram Instagram RTI Helpline Mizoram le Twitter RTI Helpline Mizoram ti te ani a phone call le WhatsApp call hi office hun chunga man tur ani anga adang zong hi chu engtiklai po in man thei ani ang Hehuna report petu Pukelel Cross chuanga RTI Nodal Officer Tarlan Danin Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Government of India achangin project pakhat improving transparency and accountability in government through effective implementation of RTI Act NGENNA chengwai somthum point pali pariat don ania kongshang shanga malak na tur zinga pakhat chu helpline siam ania he helpline vil tu tur hi thok tu lak ani to bok Malang na tur matchop zinga media workshop neite district shanga training neite online certificate course KALPUI te SPIO le AAP tana training neite atel ani voina helpline TLANGZARH na hian RTI chungchang lemchan india siak ATI in abwat sai loman sem ngal ani boka apumpuya sila lian ngura miniko chu pakhat na ni in cheng singkhat adonga panhina age mingthan khuma bethlem vengthlang ni in cheng sangsari adonga pathumna grace elrin pari hauzel khatla in cheng sanga dongin consolation prize adong mi pathum an ombok Vainkan AIZAWL Municipal Corporation BULTUMIN VANAPA hola KAWNG SIRA THIL ZUARTE choy moina hun vanidi mahotsaf a celebration of Atma nearby street vendor ti chu nei ani he huna hian khwalian puton luya chuan COVID-19 shipui leng in rampum ati mang anlaya Prime Minister Narendra Modi an street vendor te din mun shat puya an har sanalaka chanchwana tur scheme adwang chuak chu ro pui ati thu asoya Mizoram Sarkarin street vendor te angai poimo avangin an hamchat na tura ngai tua chin ti soyen tuna hian street vendor sang thum zanga vel sarkara registration ti an oma anzinga zaruk velin he scheme hi an chhorchang kai ani ati a midang te po he scheme chhorchang kai tur hian asom ani puton luya chuan street vendor te chu an inzor na hmun le an chut na te ti fai konga theitop chwa chin tura cha in until ZUARTE le thiang hlim taka vong tur le anma ni po fai taka in enkol chin turin atsa a liu thei khal tu te le mi pui kongkal chin te chu street vendor te dim doi chin turin atsa bok abik takin liu thei khal tu te chu street vendor te ta na hlau om tura an hnaya chak taka liu thei khal lo tur le liu thei khu twar tir lo turin atsa bok ani he scheme hnuaia street vendor te hna loan pe chuak tu bank financial institution te chunga lom thu soin do thei taka din mun har sa jok te tana anin pek na fak om ati thu asoya he scheme hlotling taka KALPUI tu AIZAWL Municipal Corporation chunga lom thu asoi bok ani vanidi mahotsaf hi India ramin zalen na amu kum somsari panga na lom na peng pakhat ni in
Ministry of Housing and Urban Affairs chuan July thachunga tan hun arwa mana hetiang hun man na tur hian India rama khopui somsari panga athlang boka chungzinga chuan AIZAWL hi atel ani voin in khoma hian he scheme chorjangkai tu beneficiary te hnena Parichai Board Prime Minister lekhathon le loan sanctioning letter hlanna hun man ani bok HNATHAWH district ta ILP khawzok le diktaka KALPUI ani theidan tur ngai to in an chukhom HNATHAWH district chunga khawzok le diktaka ILP KALPUI ani theidan tur ngai to in voin khan district borsap puarlal rem sanga kai shwayen a office conference hall superintendent of police pulalbiak kilale district how tu chen khateba ka NGENNA le VCP ti an chukhoma kumsang ni sompakwa achanga tun thlengin HNATHAWH district ta ILP pek chwathar zan hi somli pakhat omto in renew za somruk panga omto bokti tarlan ani meeting ka shwai tu district borsapu arlal remsang chuan ILP chu namdang laka mizote kan himna turdan chatak ani thule manchangkai achul thu soyin HNATHAWH DC pissa achanga ILP pek chwa za thlirin namdang mutur an tam thu asoya aven theilaya kan inven achula danzom lote hi kanzong chuak anga ma kan la don te in dan hmaya felfai taka an om ero apoina a om lo thu asoi ani HNATHAWH SP pulalbiak kila chuan ILP sponsor tu mizote bokin an mo phurna an hlen chwa thatlo thin thu soin sponsor tu ten kan sponsor te hi engtiangin nge an khosak thin ti le an permitin a huam chin bak thil an ti MT hi kan ngai to azui fo achula ILP endigni khwa mizo le mizo kan in kok fo mai hi nam ang po in aza thla kani ti in ILP sponsor tu reng te chu an mo phurna she chiang tu le hlen turin atsa ani meeting a hian HNATHAWH DC pisa achanga ILP pek thar tu le renew tu reng chu a sponsor tu tenen hearing nei puichin ani to don thu soin ILP nei lo le mangdiklo an omlo po SGPO kai shwaina hnoya enfia chin ni se antibok HNATHAWH DC pisa in ILP apek chwa chantir kumsang hi sompakwa khan paruk pechwakin kumsang hi somhnia somnga pali pe in renew somli paruk a omboka kumsang hi somhni pakhata za pakhat pek chwa tharni in somnga pali renew a oma tun kumsang hi somhni panhi kalme ka somriat pek tharni in renew somruk panga a omto bok ani Vinkan Kolasib District Sub Headquarters YMA malak na a ruitei tilman tiral ni in he hun hi K.LALRINLIANA FCS and CA Minister chuan atelpui Voin sumha khan diakon Kolasib Sub Headquarters YMA malak na a kumin chunga ruitei tilman cheng noi thum sing thum za hu chu K.LALRINLIANA Minister of State Food Civil Supplies and Consumer Affairs chuan atiral na hun ahman puya Pusilian kunga Vice President in hun kai shwayen NGO coordination shang shwai tu te antel ani Minister K.LALRINLIANA chuan ruithei thil chuan MIZORAM hun shanga chungko a buaina athlen na sathu soin mishing masona dal tu le ti chuan op tu ani thu asoya henghar sanate ti rem ani theinan sarkar chuan zukhapna dan aken ko thu le hemikonga malak na ti chak tura YMA tenen tho hauna chatak a om chin chu lom om ati thu asoi ruithei thil chu aram le nam melma ani angin ZUARTE te tan harsana engma chuan lam atin lo thu asoya Minister chuan ruithei thil dable man chuan konga YMA na tho chu ro pui ati thu le an na tho chun zom na konga achula pianga man tur cheng sing sari apebok ani Pujon LT Sanga Deputy Commissioner po in thu soin India rampuma ruithei thil man swal tamna district zanhi somsari panhi thlan chwa zinga Kolasib chu atel thule ruihlo chatlo na inzirtir tura malakna nasha mokt Bharat campaign po KALPUI chan mek ani thu atarlanga ruithei thil dawna konga malakna chu mitin mo phurna ani thu asoibok ani Pulal remsiam avarte secretary kumpuan subcommittee tarlan danin vo ina ruithei thil ti ralte hi number 4 hong khatle bagakep zathum somnga ganja ke jinhi le paket te somnga pariat is gram zanga bir ken somli pali le sabzu case sompanga ani a cheng noi thum sing thum za borvel anga chut ani khati zong kha chanchinthar kan ti chwa theite chu ani e